Kajimbam la le ka executive committee barim ka Khasil Saturmas District Council ke HDC hakabai de bat ka jingjele ki barjala ki banya taksi kamai klem ka level license kalapan long e kasunjuk ki nongnya taksi sor bat khapsor ban paikmat chaki isi bat thamai ka council ban le halor kani kamat kani kasunjuk hapo ka jelam uba simlat lang renja haka arterik yong arjar pusan kelali ban yekendu yo executive member badai kmi yaknat level uba Winston Tony Lingdo ban yakren halor kani kaman habakren sigilap thai kubor uba simlat lang ulong bakani ke jingdawa kala yai menta la kumba lais nami but what la kala don ke jingkhan rai babun ki kali henry ka isi barim ka klem la ban le hadu menta bat kani kalong ra sibun ki jing hadin lai sausin kor swa ngilawat tapi isi barim swa halor kede baka lebor license so kidi driver bartela kamai ko ane jelar ni daga iki bangi kidu kolong ba hakini ki snap ki kalale kalong bakani ki isi barim ka lem dai cepat cuma buat license ngila wan ye kendu iki ro ngila ban len la don ka ci talasi ke basisin bunai September harap tarik dari hadin betul cing talasi la don sia tak ci kerja sport biar singi lagi tang po sauski sanski pada kila ni kamai dia jika iba nakaleng tugas seng katungi hadin sibnai bagila hadin sibnai nakatuga tarik ke bagila checking nyelawan ni kendu yang yang charge beri yang nyelawan ni kendu kemyo ban ni kendu i la sio ban dikeren lembaga phone call IM bila penpau bayi yang tempat yo report nak enforcement di kai kicing lengok nak kalian juga seng tu kalong ba hadu adin si benai ro tempat don kata report ke bana kalian ke enforcement ke lawan ai yang beri page di sini galemo dengan sko tempau saya kata kacing sko dia kan kalian ke susun mo bat kumtu hi adin setengah tu kan ni lawan dapat ni ke election MBC kumtu hi ke lapun kumtu karena kalian ke seng ni mentah singi pada ada kecing supia ini ke mentah lawan mengen kendu ini yang bertemai di Winston Tony Lingdo Takai ke pasukan kalong ba nakalingan chung yang ba simpiai kan di but ni pediang ya kata nomor ka bisi chung i kalong kabatang ya tatang sita hitam di kembali ke basuk bakin page lagi singdok kamporo ba kai isi ke barim belak lek ne hagan isi ke kandu ke bakala kandu ke ba bakin page kata kembali ke basuk ai isi benai isi kunti but ngi skam ba hagan ni isi ba tmai ngatrai kai ke bang i kum ka usian ki kwa ngatrai kandon ka jinghun dan dikatakan jing persiang nak cuti ba kinda ing barangkam ngina ban ai kata kan lungut tang balong ba kilabun namar ba nganong ip page bantamo kumbu bukhar badi alumuri udi ladi sausnem hadin non ra so pusadu hadin tu warna sa kun tu tikini kita berjalan tah ni ko jalan ngiri pilek kani ka juk kiwan ladi kata sawra si bersa ke wara si kun cuki tiplak suku yang kata karena ya support bukan yalam ke bayi gitu karena yang di kumi pada kita jela kalau kita karena ya support haka pertai keduk kam keduk jam bata bi seteng kawin nak banyak kali kemai kali kawin nak lat kam de jam tak cinton tu kini bar jela ka penduk kam duk jam nak kini kum semnar cuma bat teng apa ni khasi hidup kali menta bangin yok biang kesimpor arab nai lebenai hari kita harap ala hidup kali menta teng sausi sansi kala yok kata lesi ngam ngadong lesi ka ba kitrai kali kipan ka bai malik lesi ka ba rem dok kala benai mar susu isi keceka ki kimyo ka mai kecik babiang kiyok ka mai suk ndi trai kata kala bendai ka bai ka dau di kum kaseng ngi ki pa kum ta kam lesi kum onda kum na distrik kum sel kadin koi ba di page kini banta ngi sungi kerpat jur bakin lek bakin kermat sekam biru kembang pi mende ba kani isi ke patmai kumbangi kenduk mtai em charge bi yang ba ai por ngi nomor ba tang ini por belkot dengan ngai ba kumbi la pula lagi dan kesin kermat sekam bi ngai ba kini ki berfat bi ngi page di Habatin page bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.